Bakwethu siyadibana njalo kuhlelo lwamaviki wonke buza iBhayibheli ukuphendule olamukela umfundisi eSindlovu ukhamba lempofu ezimbili eziphahla iNdlovu CK lo OB zathi basamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyahlangana njalo uhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibheli ukuphendule lapho imibuzo yonke esingaba layo ephendulwa liBhayibheli. Okhuluma ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyathokoza njalo ukuthi sihlangane kuleli iviki lapho esifunda khona ndawonye ilizwi lenkosi. uNkulunkulu kasenzele umusa asiphe inhlakanipho yokuzwisisa lamandla okulalela ilizwi lakhe ukuze lenze umahluko ezimpilweni zethu. Umfundisi OB Mpofu, siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Ngithanda ukuthi singakangena esifundweni sethu mphinde inombolo zocingo u0718 or 4 abathathu 196 0718 444 196. Sesingena kusifundo sethu encwadini kaSambulo. Singakayengeni phakathi enzikini sizacela umfundisi uCK Mpofu asifundele uSambulo 21 verse 18 sisiya ku27. Indanyana mfundisi. Siyabonga mfundisi wami. Kancinyane. Siyabonga. Ithi yona ke uSambulo ngo21 verse ka18 umduli wawakhiwe ngamatshe athiwa iJasper. Umuzi wona wawakhiwe ngegolide elihle linjengenglasi ecazimulayo. Izisekelo zomduli womuzi zazicecisiwe ngawo wonke amatshe amahle. Isisekelo sokuqala sasinjengelitshe elithiwa iJasper, esesibili sinjengelitshe elithiwa iSapphire, esesithathu sinjengelitshe elithiwa iChalcedon, esesine sinjengelitshe elithiwa iEmerald, esesihlanu sinjengelitshe elithiwa iSardikisi, esesithupha sinjengelitshe elithiwa iCornelia, esesikhombisa sinjengelitshe elithiwa iChrysolite, esesificamnyembili sinjengelitshe elithiwa ionyx, esesifica munye sinjengelitshe elithiwa iTopaz, esesitshumi sinjengelitshe elithiwa iChrysopras, esesitshumi lanye sinjengelitshe elithiwa iJacinthe, esesitshumi lambili sinjengelitshe elithiwa amethyste. 21 amasango alitshumi lambili ayenziwe ngelitshe eliligugu, ilelo lelo sango lakhiwe ngelitshe linye eliligugu. Izindlela zomuzi zaziligolide zicwazimula njengenglasi ekhanyayo. Ngangibonanga itempeli phakathi komuzi ngoba inkosi uNkulunkulu uSomandla kanye lewundlu balitempeli lawo. Umuzi kawudingi ilanga lenyanga ukuba kukhanyise kuwo ngoba inkazimulo kaNkulunkulu iyawukhanyisa lewundlu liyisibane sawo. Izizwe zizakuhamba ekukhanyeni kwawo, lamakhosi omhlaba azakuletha kuwo ubukhosi bawo. Lamasango awo kawasoze avalwe emini, kakuyi kuba khona ubusuku lapho. Kuza kulethwa kuwo ubukhosi lodumo lwezizwe, kodwa kakusoze kwangena ulutho olungcolisayo kuwo kanye loyedwa owenza amanyala lenkohliso kuphela abalotshiweyo encwadini yokuphila yewundlu. Mfundisi OB umuntu olikorokoza kuthiwa likorokoza ugweja abanye bathi ngojekeja mbonani ivesi le bayidinga le yathi uzibala Mpofu amatshela kulondodo ebekwasoze ngiqambilizwe bethi kwamanye amazwe ungabhonga udobha matshe. Uthi kulondodo obotshiwe wahamba khona lolwandle wasedobha ilitshe nje wathona sithe sisithupha sokuthi uyagebha. Wavalelwa soze liqambilizwe lakhona. So besithi akumele unanzelwe kwamanye amazwe lapho ungaqina usejele. Amatshe la aligugu kangaka. Amatshe esingazake siwabona. Mfundisi usitshele kancane ngalezi zinto ezakhela umuzi enxa lamatshe angazi mbuza thinta lamatshe angazi ufuna usitshela ngani. Siyabo. Ungakhangela uvesi ngu18 no21. Ziyakhuluma lapha ngokuthi idolobha leli lona ngokwali idolobha lalenziwe ngegolide. So ukuthi umuzi wonke, umuzi ongcwele wawenziwe ngegolide. Ungahamba kuvesi ngu21 futhi
iyasitshela ukuthi iligolide elicwengekileyo ngeBhayibheli lesikhiwa lapha ithi pure gold. So kusitsho ukuthi umuzi wona ngokwawo isimo sawo phakathi kwawo wawenziwe ngegolide. Ungakhangela eBhayibhelini siyatshela ukuthi igolide nxa kulinganiswa amatshe aligugu, igolide yileli buya kuqala eliba ngunumber 1 ngesisindo la ngentengo yalo. So lapha kutshengisela ukuthi ilitshe eliligugu kakhulu kula wonke amatshe yilo elenze izakhiwo lezi kumbe esingathina izindlu ezomuzi lo ongcwele. Ngiyazibuza ukuthi nxa ungakha ngegolide khonapho ngapho uyavuka akula muntu lo muntu onothileyo emhlabeni lapha ngeke akwenelisa ukwakha isitalada segolide ngumuzi wegolide. Lokuthi vele ungavuka uphandle phela abantu sebegebhe yes. Indaba emangalisayo bafundisi ukuthi uNkulunkulu asilungisele into engaka. Ngibe ngicabanga nje ukuthi nxa impilo yakho yonke yabo uvela ungalandli yakho. Kulomunye undodo wayevele eZambia sise isikolo ngale kolitshini sithi kimi kathi indawo lesenzelibi lapha eZimbabwe ukuthi abantu ngamaloja. Ngoye ngalithanda ethi ngama tenants oyikhuluma ngesikhiya ukuthi asomaloja ngama tenants. Kodwa kungenzakala ukuthi ingqanye indlu ungabuza lapha wefundisi CK balayinile abantu abaza kufa bangazitholanga. Kunjalo mfundisi wami. Into enzima kakhulu kuma councils utanika abantu izindlu ezeneleyo. Kodwa lapha umuntu uyabelendlu. Ayingeni endlini yegolide ayikhona indlu. Ayikhona indlu kuphela. Indlu yegolide. Lezi talada kuthiwa ligolide. Lapho walele endlini yehlabathi. Eyodaka. Nkosi yami. Mfundisi CK akusitshele kaka kuhle ngamasango kwakhuluma ngamasango wakhuluma njalo ngama imduli lokukhanya kwalumuzi esikhulume ngakho. All right. Sizaqala kuIsaiah ngo54 ivesi ngelika 12 verse esicina ngosambulo. Uthi yena ke lapha ngizakwakha impochongo yakho ngamatshe athiwa iagate. Lamasango akho ngamatshe athiwa iruby. Lo mduli wakho wonke ngamatshe amahle. So sinanzelela ukuthi imduli leyi lamasango akhona akhiwe ngamatshe aligugu acwazimulayo. Usambulo ke ungamfunda lapha uqalisela evesini ngelika 11 ufunde lo 18 lo 21. U11 uthi yena ke lapha ulenkazimulo kaNkulunkulu ukukhanya kwawo kwakunjengelitshe elihle kakhulu elinjengelitshe elithiwa ijasipa elicwazimula kakhulu. Uye kuvesi ngu18 ibisisithi yona ke umduli wawakhiwe ngamatshe athiwa ijasipa. Umuzi wona wawakhiwe ngegolide elihle linjengengilazi ecwazimulayo. Ivesi ngu21 amasango ali12 ayenziwe ngelitshe eliligugu. Ilelo lalelo sango lakhiwe ngelitshe linye eliligugu. Izindlela zomuzi zaziligolide zicwazimula njengengilazi ekhanyayo. Uyazama uJohane kodwa kuyamehluka kakhulu. Kodwa ke kithi thina ke okwenza ukuthi kuchaye sibili kuzwele ukuthi ungabona imigwaqo kuthiwa injengegolide elicwazimulayo mfundisi wami. Yikho phela nje ubona kusitsho ukuthi ungakha indlu yegolide uyavuka vele ungekho ngoba igolide into eligugu kwedlula amatshe wonke lapha emhlabeni. Mina mfundi bafundisi ngiyakwazi ukuthi nxa sikufaka ngesifundweni salamhlanje kodwa into esingayikhuluma besicabange lokucabanga abalaleli bakucabange. Ngicabanga kakhulu abantu abafunda igeology leza kwembali ezamatshe lokuthi amatshe la angithi ayephezulu vele kudala. Kunjalo mfundisi wami. Kungakafika uzamqondo ngamatshe ayephezulu. Bathi abantu bagqibela phansi bayemathunjini omhlaba bathini. Ukunanzelela ukuthi uNkulunkulu wathatha lamatshe aqhakatheke kangaka. Ngibona ngazathi umuntu ofunda igeology mfundisi OP kuyamncedisa ngcono kakhulu ukuzwisisa ubugugu balamatshe la. Ama-parallel ama-ruby lawa kangazi mpofu bakhona. Lama emerald lawa. Saza ama emerald lama lele golide ikwesikwazi but abanye lokho la amanye lawa ngivela sikaze siwabona lamabizo angikhona yasithwalisa zima ulibali ibizo langikhona alichiphanga. Kunga uJohane sithi umuzi lucecisiwe kusho ukuthi liqiniswe ngoba ngamatshe aligugu lawa. Siyabonga kakhulu mfundisi OP. Isikhangela izisekelo zalumuzi
Siyabo. Lenziwe ngani? Ngizayithathela ngale kumfundisi uMpofu. Ukhulunywe lapha kuthiwa amasango ali-12. Ngokwenzalo kaJakobe. Bese ngihlanganisa lo verse 14. Uverse 14 uthi yena umduli wawulezisekelo ezili-12. Ezazilamagama abapostoli bewungu. Abali-12. Isekelo anti-foundation ngesilungu kunjalo. So lapha silamasetha amabili abo-12. Uqathele khona ukuthi kunanze kakhulu. Ngakhangela silamasetha amabili abo-12 esiwathatha kuTestament elidala. Abantwana bakaJakobe abangu-12. Yibo kuthiwa amasango ali-12 kunjalo. Bese siba lomunye u-12 wesibili esimthatha kuTestament elitsha. Ngezinye indlela khona kusitshengisa ukuthi idolobha leli kakula muntu okhethwayo. Ngitsho liyagoqela lo-Israel wasendulo liphinde ligoqele lebandla lesiKristu yikho ibandla likaJesu labapostoli bakhe. So khona kusipha isibindi ukuthi lanxa thina sasibalwa kuthiwa singabezizweni kodwa inxa ukuthi amagama abapostoli akhona la ibandla likaJesu likhona lathi siyabalwa ukubana sibe lelungelo kuleli dolobha. Yikho kukhulunywa ngamasango enzalo kaJakobe ali-12 kuphinde kukhulunywe futhi ngabapostoli abali-12. Abanye abafundi beBhayibheli ke bananzelela ukuthi amanamba la u-12 ngamasethi u-12 labo 144 encwadini kaSambulo asitshengisa ukuthi idolobha leli ligoqela umuntu wonke. So ngezinye indlela kabula nketha bechabe umuntu wonke ofisayo ulelungelo lokuthi angene kuleli dolobha ngunye esikubonayo lapha. Mfundisi ungakadluli khonapho nxa ukhuluma useze nje ngikhumbula abathwa. Abathwa kunje sikhuluma nje abanye bahlala egangeni khonale. Abanye bayala lokuya esikolo. Kodwa kumele babe phakathi la. Kunjalo kulo muzi. Ngibona ngazathi kusinika umlando ukuthi wona kungabi lo muntu otshiwa phandle. Kunjalo. Yiko kuthiwa uDawule ngilosi ezintathu lugoqela wonke umuntu. Ngoba wonke umuntu kumele angene phakathi. Kubaliwe kunjalo. Kube ukuthi yena wawuzalele wathi mina ukuzikhethela kwakhe. Kunjalo. Kunjalo ngagcizelela futhi lapha uverse 19 usiya ku20. Ibisisibalisele ke ukuthi amagama amatshe lawa ayi-foundation. Ngibona ngathi ke sawabala laphana kulabo chrysolite kulabo beryl labo bani izinto zonke lezi okufanele ukuthi ngesindebele kuthiwa kutshelwa yikuncitsha iqiniso. So ngezinye indlela kumele ukuthi umuntu lo muntu afise alangabe khona uyezibonela inkazimulo emangalisayo ongakaze uyibone selokhe kwaba khona umhlaba. Mfundisi ithuba lizakwala wena nxa wakhulela edrobheni kafani lami ingane lakhulela lapha edrobheni nxa wakuthiwa lapha koBulawayo kunjalo wakungasonto yokudlala kunjalo wawugeza sibili uguquze kunjalo ukuze ukuthi uzongena koBulawayo. Ngizama ukutshoyo ukuthi kumele ukuthi umuntu wonke uNkulunkulu uzamile ukupenda ngolimi esiluzwisayo ukuthi sikhangeke sihugeke sifise ukuba kuleyo ndawo. Nxa sikhangela ubusuqeda indaba zamasango kunjalo mfundisi sikhe indaba yamasango lana amathathu unhlangothi zonke sithini ngawo. Siyabonga mfundisi wami. Lokuthi abangenayo sike sakuthinta ukuthi kungenwa njani. Right. Umiyathi mina ngizahle ngicathamela umza wami. Kunjalo. Sizafunda lapha siqalise kuSambulo ngo21 verse ngelika 13. Ithi yona ke ngasempumalanga kwakulamasango amathathu. Ngasenyakatho kulamasango amathathu. Naseningizimu kulamasango amathathu. La ngasentshonalanga kulamasango amathathu. Kakula ochiwa phandle la. Pumalanga, ntshonalanga, nyakatho, ningizimu. Kusitsho ukuthi wonke umuntu ugoqelwe. Ovele ofisayo ukungena uyangena. Ubuvele entshonalanga. Uvela ngapi. Labathu abona labe besikhuluma ngabo bayangena. Yikho okusitshengisa ukuthi kakula ngitsho mncelo ongavimbela abantu. Abese sithi ungaya kuvesi elandelayo eka25 uthi yena ke lapha lamasango awo kawasoze avalwe emini kakuyi kuba khona ubusuku lapho. Ngamanye amazwi sokusivezela ukuthi wonke umuntu ukukhanya
uyakuthola njengoba ke kuza kube kulokukhanya ukuthi sibe khona emzini uJesu esikhanyisela kasikhanyisele kuphela sesezulwini nalapha emhlabeni usikhanyisela ngelizwi lakhe kuvele ukukhanya kwezwi siyabonga abese sithi evesini ngelika 27 sesiphiwa ke ukuthi abangenayo babe bekusiphi isimo ngabanjani akuyiphinde sike sayibala ithi yona ke kodwa kakusoze kwangena ulutho olungcolisayo kuwo kanye loyedwa wenza amanyala lenkohliso kuphela abalotshiweyo encwadini yokuphila yewundlu sokucaca ke kathesi ukuthi amanyala nxa uvela uziphilela impilo yakho elamanyala lapha awusoze ube lelungelo lokungena nxa ulenkohliso lapha awusoze ube lelungelo lokungena futhi ibizo lakho nxa lingalotshwanga encwadini yewundlu awusoze ungene kuphela labo abalamabizo alotshiweyo encwadini yewundlu. Omunye uyabuza mfundisi ngibhalisa njani ngiyakwazi ukuthi impendulo ikhona kodwa senzela ukuthi obuzayo ukuthi kathi incwadi leyo eyewundlu incwadi enjani ngibhalisa njani. Siyabonga mfundisi njengoba ke nxa sigqiba sona lesi sifundo even siqalisa uyanxusa ukuthi wonke ozwayo kasithinte kunombolo obanika zona khonoko kuyabancedisa ukuthi bangazwisisa ukuthi leli liqiniso basithinte amabizo abo alotshwe encwadini yebandla yilo ngoba uJesu nxa esiza lapha ulanda umakhodi olibandla so bonke abalamabizo alotshiweyo encwadini zebandla hayi khona zamabandla zebandla yibo abazaba lelungelo lokungena. Siyabonga mfundisi ophi engxenye ngicine ngoLuka lapha mfundisi uLuka uyangithathekisa la lapha uverse 30 chapter 13 verse ngelika 29 uthi na ke baza kufika bevela empumalanga lasentshonalanga lasenyakatho laseningizimu bahlale ekudleni embusweni kaNkulunkulu. Kakula mngcele wonke okhululekileyo uyangena. Ngiyabonga mfundisi. Siyabonga mfundisi ophi silokho sigcizelela indaba ukuthi kukhona inotshiwa phandle. Siyabonga ungakhangela uSambulo 21 verse 24 siya ku 26 iyasitshela lapho ukuthi ngitsho lezizwe zalabo abasindisiweyo baza kuhamba ekukhanyeni kwawo lamakhosi omhlaba aza kuletha inkazimulo lenhlonipho kuwo amasango ayi kuvalwa. So lapha iBhayibheli iyasivezela ukuthi endabeni zevangeli kulomuzi akula ukuthi umuntu onsundu kumbe umuntu oyinkosi kumbe umuntu omhlophe okholwa kuJesu uyangena. Ungabuyela kuIsaiah ngale u60 verse 1 siya ku5 lo verse 11 iyagcizelela ukuthi umuzi lo ikakhulu verse 11 uthi amasango awo avuliwe. eJerusalem uthiwa amasango eJerusalem ahlala uvulile amasango akho ukuze labezizweni bangene. Ngezinye indlela akula muntu obandlululwayo umuntu ongasoze angene kulowo muzi. Sike sakuthinta ngolwana uthi hayi mina kamfuni kodwa indawo yakho ikhona indawo yawo wonke umuntu ukhona abangasoze bangene ngabangasoze bangene ukuthi abafuni kunjalo. So ngezinye indlela akulasizwe esingala sabelo amazwe wonke omhlaba ayamukelekile ayanxuswa abiziwe alesabelo kule inkazimulo la kulo umuzi iJerusalem entsha. Angazi mfundisi ukuthi lamanye bufuna kwathinta uZakhariya kumbe singayithinta uZakhariya la igcizelela futhi okufanayo ukuthi abezizweni baza kuza uZakhariya ngo14 iverse ngelika 16 mhlawumbe mfundisi asifundele uIsaiah 16 besikhathi siyavuma kunjalo umfundisi sike sicela usivulele uIsaiah 61 1 to 5 and 11 uZakhariya ngo14 verse 16 ithi yona kuza kwenzakala njalo ukuba lo oseleyo kuzo zonke izizwe ezaziyulisa leJerusalem baza kuza umnyaka ngomnyaka uzokhonza inkosi inkosi yamabandla lokuzogcina umkhosi wamadumba. Ngezinye indlela lapha iveza ukuthi ababe ngabahlamuki ababelwisana labantu bakaNkulunkulu labo bangaphenduka ukuthi abalelungelo lokungena emzini ongcwele. Into emangalisayo ngendaba yokungena emzini ongcwele ukuthi izoni ezinkulu mhlawumbe ezike zabulala kumbe zaphikisana loNkulunkulu njengondoda lo kuthiwa nguPaul wayenguSawuli wayengumbulali webandla kodwa ngokwamkela kwakhe uJesu ulelungelo wathola ilungelo lokuyangena embusweni. Kokhulunywa lapho ukuthi ababephikisana lebandla likaNkulunkulu ababesilwa
eJerusalema labo bangaphenduka abayamukelekile. So akulamuntu ongathi mina sengingone kakhulu vele akusangeneki. Ungamvuma uJesu uyakunika ilungelo akuthethelele ungene emzini wona lo iJerusalema elitsha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu mfundisi. Mfundisi CK, umuzi lo awula tempeli. Angithi ngonjalo mfundisi. Njalo uNkulunkulu uzahlala abantu bakhe. Akuchasise khona ukhana ukuthi kusifundisana. Siyabonga. Yeah. Siyabonga. Sizafunda lapha uSambulo ngo16 bese sicasi ngo21 verse ngelika 16 lelika 22. Sike sawafunda kodwa ke anjo siyagcizelela ukuthi sizwisise kakuhle. Ithi yona ke umuzi wawakhiwe walingana inxa zonke, ububanzi bawo bulingana lobude bawo. Yebo. Walinganisa umuzi ngomhlanga waba ngamakhilomitha azinkulungwane ezimbili lekhulu, ubude lobubanzi lokuphakama kwawo kuyalingana. Yeah. Abese sithi evesini ngelika 22 kangibonanga itempeli phakathi komuzi ngoba inkosi uNkulunkulu uSomandla kanye leundlu balitempeli lawo. Sesitsheliwe ke kubana ke umuzi lowo ulibhokisi elilingana inxa zonke. Ulingana futhi uze ulingane lobude bakhona kuyalingana konke. Kodwa ke bese sitshela ukuthi itempeli kalibonakalanga kulumuzi ngoba uNkulunkulu uSomandla nguye itempeli lawo. Leundlu nguyibo itempeli lawo lo muzi. Kusisho ukuthi okwenza siye etempelini lapha emhlabeni ukuthi uNkulunkulu usezulwini thina silapha emhlabeni. Kodwa ke eJerusalema uNkulunkulu siyabe sesibhekana laye ubuso ngobuso. Lo Jesu yabe phakathi kwethu ubuso ngobuso. So kasadinga itempeli. Yeah. Enxa ungakadluli umfundisi ungathi uchasisela abalaleli ukuthi itempeli kade silisebenzana. Siyabonga. Itempeli kathesi kulapho okulo Jesu khona nxa sifunda indaba yesanctuary. Ukuthi uJesu sendaweni engcwele wenza umsebenzi wokugcina wokusincengela ukuthi bonke abavumayo bamamukela uJesu babhalwa encwadini zewundlu ukwenzela ukuthi seseJerusalema elitsha sesilungisisiwe sonke wasimela siseselapha emhlabeni ngoba simlandele ngokukholwa siyebhekana laye ubuso ngobuso. Ngenye indlela kuyakungasadingakala ukuthi abe phakathi kwetempeli la elilomduli kodwa ke sesikhangelane laye ubuso ngobuso. Siyabonga mfundisi OB sigqiba indaba yokukhanya sike sayithinta. Siyabonga. Yeah. So ungakhangela vele indaba yevangeli lomnyama kakuhambelana. Njalo into ungakhangela abantu abaningi nxa besenza into ezimbi bamelela kube mnyama. So ngendlela umnyama ngeyinye yezinto ezisikhathazayo siwona lo umhlaba. So lapha iBhayibheli iyasithembisa ukuthi kule ndawo engcono ungafunda uverse ngo11 iyakhuluma lapha ithi yona lile nkazimulo kaNkulunkulu. Ukukhanya kwalo kwakunjenge litshe eliligugu ijaspari njalo kucwengekile njenge chrysolite. So iBhayibheli lapha iyasivezela ukuthi kule nkazimulo kaNkulunkulu sike sakuthinta ukuthi uNkulunkulu inkazimulo yakhe ingahlala ebantwini abayizoni iyabachabalalisa. Kodwa lapha izoni zizakwenelisa ukuphila lenkazimulo kaNkulunkulu zingachabalali. So inkazimulo le izabe inika ukukhanya. Uverse mu23 ibisisithi yona umuzi lo kawudingi ilanga lenyanga ngoba inkazimulo kaNkulunkulu yawukhanyisa leundlu liyikukhanya kwakho. So umnyama lo osikhathazayo ezulwini kawukho. Akusoze kuthiwe siyadinga amalayithi amagetsi ayahamba amasela zasihluphe ebusuku. Hayi, kuyahlala kukhanya ngokuphela ngokukhanya okuyinkazimulo futhi esingakaze sikubone selokho sazalwayo. Ngiyindlela mfundisi abathanda ubunyama babengekho. Kunjalo. Bona abantu abaningi bayathanda ukuthi ube mnyama. Kunjalo. Ngizwa kwenye indawo sizinqambi ukuthi ababulala amalayithi khona apha emzini wethu amba bekudala ukuthi ungabi lokukhanya. So lawo bantu asuze babe khona la abazonda ukukhanya. Bafundisi indaba lenxa sigqiba singathini kakhulu ukunika ithemba lengwabungwabu yalomuzi. uNkulunkulu uzame ukuthi asipendele ngoJohane awucomba umfanekiso lithi into Isaiah lathi into Ezekiel labanye abanjalo abazama usiqombela singathini ngamafitshane nxa sigqiba. Ukukhanya lokhu ebesikuveza ngoSambulo chapter 21 kuqhakathekile ukuthi sikhanyiselane
ukuze silungiselele ukuthi sibe khona emzini weJerusalem. Siyabonga mfundisi Ophi. Konke lokhu okuvezwa lapha kwesinye isikhathi ingqondo yomuntu ngeke uqedisise. Kodwa lelungelo lokuthi uzibonele okukhulu ukuzibonela ungalahlekelwa yilokhu kungangcono ngabo kawuzalwanga kodwa ungathola lokhu ufumene konke akubhadalelwa yikwamukela uJesu lokuzinikela kuye uza kuwe ekuncenga ekudinga ukulungisele konke ngoba uyakuthanda kunjalo. Balaleli ngisasebenza kwenye indawo khona ujaha owahlangana loJesu wazinikela ujaha lo wabuye ehlabela ingoma ethi sengimfumene umhlobo wangithanda ngingamazi. Nguye simveza lapha nguyoveza incwadi kaSambulo umhlobo okuthanda ungamazi. Nguye umhlobo ofuna ukuhlala lawe kodwa engakahlali lawe kumele uthube mazi khona emhlabeni. Nxa phakathi kwenkinga zakho mtshele khulume laye hlangane laye yena lo esikhuluma ngaye uJesu. Nguye othe ungu-alpha lo-omega. Ngiyosinxusela ke kuleli khaya abafundisi ababala ngalo besichasisela ngamatsha ligugu umuzo wakhiwe ngawo izisekelo zawo. Lawe ulendawo khonapho. Ungakhetha ukuthi ungayikhona kodwa engingakutshela khona ukuthi indawo yakho ikhona. Ungavumi abe khona uzathatha indawo yakho. Kwenye indawo bafundisi kuthiwa ungavuma abe khona uzakwemuka umqhele wakho. Ngoba yilo lalo wethu le ndawo. Silinxusela ke kuleli khaya izihlobo balaleli abathandekayo. Nxa sisiyagqiba incwadi kaSambulo usitsheliwe ukuthi akula nyembezi, akula kukhala, akula mangcwaba. Ngizakwengeza ukuthi akula ama-ambulance abadingeki labodokotela. Isifiso sami esihle ukuthi nxa usizwa yenza isinqumo esiqhakathekileyo. Ngoba lo mthandazo oqhakathekileyo Nkosi ngifisa ukuba khona. Iselela lengesiphambanweni lacela njalo. Ngicela ukuba khona embusweni wakho. Lizabe likhona ezulwini. Kasiyehlangana emzini okhanyayo ongasoze waguga khona ubusuku kabukho. Kasidibane njalo kuvikela izayo. Daweni efana nayo esikhathi esifana nayo sikhuluma yona lindaba siyibhuqa eyomuzi omangalisayo. Inkosi kubusise. Siyabonga.